Nekada običan Jugo, 2005. godište, danas Jugo GTI. Od prvobitnih delova nije puno ostalo. Umesto uobičajenih 100 km na čas, ovaj Jugo može da razvije brzinu i do 190 km na čas. Ono što sam ja promenio, stavio sam znači druge felne, 14 jota, 7 jota, ET23, gume su 165, 60, 14 i spuštenje, znači rađeni su kraćeni amortizeri, druge opruge, stavljeni su fićene opruge, onda je pozadi gibanje šprengovan, odnosno peglan, da bi mogao auto da bude niži, kosku sam stavio napred da bi ojačao prednji trap. Daniel ne uživa samo u sređivanju velikih automobila, već 10 godina sakuplja autiće, a ovu kolekciju je pribavio za samo godinu dana, dok je jedan veći broj poklonio ili prodao na aukcijama. Te male autiće isto prepravljamo i dorađujem, evo ovdje imamo na primjer i tako, te branike koje sam radio, koje ćemo mi tu da vratimo, na primjer i da sklopimo ceo taj autić i da napravimo da ne bude kao fabrički, a generalno naravno radim naravno i po narudžbini, ljudi vole na primjer da im auto izgleda mali autić, da imaju mali autić kao veliki što imaju autić i onda eto, naruče, pošaljem mi slike, ja im pravim na primjer po slikama autića. Mogu da kažem da sam se baš bio uneo u sve to i to je ono, kako bih rekao, neka razbibriga, neka koja je meni jednostavno kad lek od nervoze. Daniel u svojoj spavaćoj sobi ima i radionicu gde uređuje i ulepšava autiće. Najskuplji iz kolekcije je 30 €, a što se tiče modela, ne bira. U sakupljanju nije sam, jedna polica pripada i njegovoj supruzi. Ljubav prema automobilima pretočio je u svoj prvi roman Užareni asfalt. Roman o 5 drugara koji odrastaju uz knjige, njihove dogodovštine i upoznaju jednog lika koji ima radionicu i koji kasnije uvodio taj autosvet gde oni sami krenu da sređuju njihove automobile, krenu da se takmiče, da se krenu u taj tuning styling svet. Ajde tako da kažem, pošto sam ja imao 2 kluba do sad, to su možda neke dogodovštine koje smo imali iz tih klubova. Ali ti si samo u hobiju, jedna polica je i polica tvoje supruge. Tako i svađamo se oko autića, kad nam dođe autić i onda gledamo ko će koji da zadrži. Generalno ona skuplja Lamborghini i bube, ja sam se tako prodelio za Nissane i tako. A ljubitelji autića imaju i svoje okupljenja i humanitarne aukcije, koje se održavaju nekoliko puta godišnje. Možda se od ovog hobija ne može živjeti, ali svaki iskreni ljubitelj sigurno dobar model autića živi.